Sanina rasturang sini kelengi Tuhan, jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta ibas paksa enda. Guna menaken perpulungan jabu-jabunta, mari ras kita rendai muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 400 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton opelenga sidengkahkan kata di bata. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Erkiteken lit denga kesempatan kami guna dengkahken kerna katandu. Katandu tetap mempelimbarui gegeh kami, pengangkan kami, bagai pe pusuh peraten kami, guna ngeluhkan geluh kami, sebab te kami pemerendu kap kegeluhan kami. Erkuasa kam Tuhan arah katandu, pakaikan kemahandu guna nurikan kerna katandu. Sebab ertoto kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Kejadin, bindu 25, ayat 27, seh kubas ayat 34. Iogeken kami isina nina bagenda. Duana anak reh belinna, Esau jadi perburu si beluh, janah riahan akap na tading ibas kerangan. Tapi Jakub biak persinak, dekahan tading i rumah. Adi si Isa ngena Atena Esau, erkiteken entabe akap na man bekas Esau erburu. Tapi Ribka ngenan ka Atena Jakub. Ibas sadawari, sanga itasaken Jakub siti kacang megara. Esau mulih, ibas erburu nari, melihekal ia. Makanina man Jakub, melihekal aku, entah sitik pangan si megara gara ena. Sababna, maka ia igelari Edom. Nina Jakub jababsa, banci ku bereken adi iberi kendu bangku, hakndu selaku anak sintua. Nina Esau, bage-bage, mateme Atena aku, kai gunana aku anak sintua. Nina Jakub, ersumpah dage kam lebe, maka iberi kendu hak kini tuandu man bangku. Maka ersumpah Esau, iberi kena hak kini tuan naman Jakub. Kenca bagai, maka iberikan Jakub man bana roti ras kuah kacang megara minter ia man ras minem jenari lawus ia, bagaimana si Esau
lakal akapna meherga kini tuanna. Sehjenda me pengogenta ibas paksa enda. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, seri ate kelengna, tapi lah seri ate tak jadi. Mekatep kal iblaskan orang tua nangdangi anakna. Kekelengan orang tua, man anak-anak pasti sering ngekerinana. Tapi ate jadi, enda tergantung kubas perlakuan nangdangi anak-anak enda. Sebab ibas kinatana perbahanan nangdangi anak tergantung kai si ibahanna nangdangi orang tuana. Sebab mekatep ninta erkiteken anak enda beluh muat ukurku teh nandarami surah-suraku makana jadi natiku iya. Langadi kekelengenei tentu sering. Erkiteken si mekatep nge sembelahan la seri pengidahta anak-anak bagai la seri perbahanan taman bana, sebab perbahanan taman bana tergantung nandangi kai si ibahanna man banta. Sebab lit kakin memang anak tae beluh muat ukur lengape si pindo nggo isikap kena janah erkiteken sie kai spesi ipindona seh siban kerina surah-surana. Minter kal sisikapkan lengape mon-mon pindona si sungkun bandue ninta. Tapi adilah bagi ukurta enggope pindona, enggope ya denge-denge bancinge labo misi berikan. Maka mekatep nge nina anak-anak taman banta labo seri pengidah du kami. Kelengen nge atendu anak dusiah asangken aku. Bagaimana mekatep penilaian anak-anak nangdangi orang tuana. Bagaimana pe ibas penghogen ta enda. Isa ras Ribka mekapkan orang tua Esau ras Jakub. Kebiasaan kala enda duana petembil. Esau keriahanna mekapkan erburu. Beluh kakal ia erburu. Bagai penasakan ulih perburu nandai. Si erbahanca bapana pe entah bekal akap narusur mangani pangan-pangan entah pe jukut ulih perburun nandai. Jana esowenda meriah kelakapna ringan ikrangan. Jadi kebiasaan na meriah akapna ikrangan daima mabai ia pe meriah kakal akapna erburu. Bapana Isa sekal akapna tabehna man pangan-pangan si ibaba anakna Esau enda. Tapi adi sinen ka Ribka ngena kakal atena nandangi anakna Jakub. Sebab Jakub enda persinek. Jana ia dekahan tading i rumah. Adi sinen kape ibas ayat 20 siwah. Ia penggit kardakan. Tentu alu bagai ia keriahanna nampati nandena. Makana nandena pe ngenan ka atena nandangi Jakub sebab Jakub enda beluh kal muat ukurna ras nggit ka nampati ia. Jadi kebiasaan anak enda duana mempengaruhi perbahanan orang tua. Perbahanan orang tua enda pe erbahansa dit ije kepentingan si terpenuhi. Kepentingan bapana terpenuhi arah kai si ibahan anakna Esau. Bagai kepentingan nandena makapkan Ribka terpenuhi erkiteken Jakub git nampati ia. Alu bagai dage kekelengan orang tua nandangi anakna seri tapi atena jadi nandangi duana anak enda la seri pengidahna. Erkite-kiteken si Ema senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Adibanci si katakan makana Esau enda penikmat makanan enak. Penikmat jukut. Maka labo akap nalatih. Erburu pe guna banci ndatken pangan sintabah.
Tapi kepeken kenca ia mulih erburu latih kelakapna melehai ia semakana ipindona pangan sintabe singgo isikapkan agina Jakub. Entabeh kelakapna. Makana ipindona managinandai. Sebab nina pangan si entabehenda tupung latih penting kal mandaging kula. Tapi ijenda si idah makana agina Jakub enda pe imanfaat kena ka kepentingan na guna bacindatkan hak anak sulung entah pe kini tuan abang na enda tupung abang na perlu pangan lalit makan siang gratis man Jakub bagai ipindoken abang na bubur kacang merah si itangger kenandai min terkange isalat kena kai kepentingan na gelah min abang na pe mereken hak kini tuan na man bana. Makana la penting kal man Esau enda karena hak kini tuan. Sebab nina adi melehai perlu pangan-pangan, perlu man. Sebab nina kaikin gunana hak kini tuan adi mate nanamna erkitikan melehai. Jadi kaipe akapna la penting adi enggo melehai. Adi si papayo ibas sikap Jakub enda tuhu-tuhu kal imanfaat kena keadaan abangna si sangana melehai. Guna memenuhi sura-sura nandai gelah banci ia ndatkan hak anak sulung entah pe kini tuan. Hak guna ndatkan kini tuan enda secara hukum adat enda berhubungan ras status sosial. Berhubungan ras hukum waris. Man Jakub pe si penting nakal maka la iar ngadi-ngadi ngendesken. Ya, Jakub enda lar ngadi-ngadi nami-nami abangna gelah i endeskena hak kini tuan nadai. Jadi tentu si idah jenda Jakub pe sura-surane israken nakal gelah sehdat. Makana ipindona gelah abang nape erpadan manbana. Sebabna padan singgo ibelaskan enda ngosah. Sebab dua na ia setuju. Jakub pe setuju, Esau pe setuju. Ijenda me tentuna senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Jakub pe imanfaatkan na tuhu-tuhu. Kesempatan silit. Ku berikan eman bandu adi berikan duman bangku hak du selaku anak sintua. Tetap idesakna pasabang nanari. Makana abang na labuka kal persoalan kalman bana. Sebabna memang tiap-tiap jelma ya beda nge pengidahna karena kaipe. Esau pengidahna si penting makapkan pangan adinggo melehai. Adina Jakub si penting kal bas pengidahna makapkan status sosial. Makana ipindona hak kini tuane jadi si kerajanganna. Gelah banci pe ia ndatkan pasu-pasu ibas bapa nanari. Ya, adi kita pe sinen adi hak kini tuan enda penting kal hubungan na kubas kegeluhan i tengah-tengah masyarakat. Mungkin rekiteken ia kembar, baci jadi kala apela boye tehna apai sintua apai singuda. Bahkan lit ngependapat makana adi kembar radu-radu anak sintua, radu-radu anak si nguda. Hanya jamna tubuh saja ngeenda si berbeda. Tapi ibas hukum adat kala Israel, makana anak si pertama tubuhai si ikatakan sintua. Enda tentu nape mempengaruhi kubas kebiasaan geluh. Jadi tiap-tiap jelma memang labo seri pengidahna karena kai si penting ibas kegeluhenna. Lit deba penting kal akapna jabatan. Maka guna datken jabatan kai pe iupayakenna segala macam cara ihalalkan guna datken rasnehi kai si isurakenna. Bagai pe
lika deba penting kal iakap na erta. Gunandatkan erta, kerina upaya ilakukan na seh guru-guru pe. Seh maka namon maun lanai mengharga bana jelma entah pe keluarga gelah ia banci jadi bayak namura. Gunandatkan sura-sura nenda akapna salah sada cara guna mengangkat statusna i bas masyarakat sinterem. Deba si idahka si penting kalman bana makapkan pangan. Maka ia penikmat makanan enak. Entah peninta rusur penikmat wisata kuliner. Kujapa pe ia laos panganai ngesi penting. Soal perpedam uga, soal ingan destinasi wisata uga ela penting. Si penting pangan na entabah. Makana ibas ia dalani kegeluhan na, ya makanan cukup penting untuk dinikmati. Persoalan simberat pe melalakal nge si idah banci idungi i meja makan. Sebab naman kala si penikmat makanan enak, entah pe penikmat wisata kuliner, adilit persoalan kai pe idungi krina ibas meja makan. Bagi kita pe naida kam adilit persoalan bes kita kalak karo pur-pur sage idungi alu makan bersama. Janah sinen pe kita rusur tetap perjumpaan ta rusur kel nge makanan penting. Maka anggaran biaya na pe jema si melalana kel tup asalit kenca acara-acara si ilakoken kita. Jadi lika deba si idah makana si penting kakalman bana makapken teman. Ya, ia penting man bana teman maka guna teman uga apa yang git berkorban yang git seh maka mon pe keluarga na tading erkite-kiteken hubungan pertemanan na. Temanai penting kalman bana. Maka deba dakam sakitnya dilalik teman na. Meriah kelukurna dijumpa ras teman na. Mon lanai ingat na waktu na pe guna teman na. Manai pe tenar dahiken kai pe erkite-kiteken melala teman na. Deba si idah ka si penting kalman bana uga ardibata. Dakam pengidah tetap jelma enda berbeda. Maka arkiteken penting kelakap na ardibata enda. Maka na segala macam cara idaramina iupaya kena gelah banci ia erlajar karena si mehuli karena kegeluhan na. I upaya kena adina kata dibatandai adi genduari kasangan na bagenda pandemi COVID melalakal kebaktian si banci ikuti kita secara bebas. Ijapa pe banci si buat channel na. Ikuti na krina. Mungkin pede basah kebaktian 5 kali. Untuk kebaktian minggu PJJ pe bagi kang. Kerina channel YouTube ikuti na. Sebab engkai kurang-kurang kapna pengangkan na karena kata dibate. Maka na kaikin si penting man banta. Me tentu jadi prioritas ta. Kujai me melala leket ukur ta. Me siman perayakan ta. Makana pengidah ta min si penting seri pengidah ta penting min karena ngak relajar karena kata dibata. Seri min pengidah ta kekelengenai perlu silakokan. Seri min pengidah ta maka ula min kita mata-matan nangdangi sesekala jelma entah pe keluarga anta. Janah seri kamin pengidah ta nangdangi situasi pandemi COVID enda gelah na banci kita nampati ras engkelengi kala sikin biak man kelengen dengan man sampatan. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Ijapa pe kita ringan bas paksa enda. Tentu pelain-lain ngenda pengidah ta karena kaipe. Karena persoalan pe bage. Mon si idah sada persoalan, labo kaipe hateta. Tapi pengidah kala enggom berat kakel. Bagai pe karena situasi pandemi COVID enda. Man piga-piga kala enda labo bahaya. Tapi man piga-piga kala enda bahaya. Tapi man kala si mediate nandangi kegeluhan bagai pe kegeluhan kala. Ya, min kita pe seri pengidah tanganan situasi enda. Adilakin kita jaga protokol kesehatan. Banci kerina kita mbaba bahaya man kala si deban. Kala si deban pe baci kan mbaba bahaya man banta. Tapi diserilah pengidah ta maka na pandemi COVID enda
perlu kita waspada, gua apa pelali si melantar. Uga apa pela bolit kalak si rate-ate. Entah pe la peduli nandangi situasi enda. Makana senina rasturang si ikalengi Tuhan, tupung seri pengidah tanandangi persoalan-persoalan silit, entah pe perbedaan karakter ta, ya perbedaan karakter rebahan kita lah si kiti kenukur, sebab pengidah tanandangi sesekala jelma tentu pelain-lain. Kebutuhan ras kepentingan sesekala jelma pe pelain-lain. Maun-maun arkiteken seri kepentingan ta cocok siakap berteman rasia. Seri kebutuhan ta cocok siakap berteman rasia. Arkiteken lah seri kepentingan ras kebutuhan ta nggo siakap jadi imbang ta entahlah siakap cocok berteman rasa. Tapi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kerina si pelain-lain makabayakan dengan pemerintah di bata. Maka serilah pengidahta, maka ibas perbedaan silit pe pemerintah di bata, siman belidenken ibas kegaluhan ta si tep-tep wari. Tuhan si masu-masu kita kerina, ketuahan kita ibas makikan kata di bata, ibas kegaluhan ta. Terpuji gelar Tuhan. Amin. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rende kita ibas kitab dendenta nomor 282 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, pasu-pasu dengan aloken kamlah persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasunulah kegeluhan kerina ngawani perpulungendu, gelah malam matena meriah ukurna, ibas ia andalani wari-wari kegeluhanna. Kam dage sim pegegehi dengan sim pengasup kerina anak-anak ndu gunangidah belinna kekelengendu mas ibas kegeluhanna. Bagai pekerina dahin sidahikan perpulungendu kam si masu-masusa. Program pelayanan gerejandu bagai pedahin kesaksin, bagai peguna ngerakut kinirsadan ibas kebaktin keluarga, Tuhanlah tetap si masu-masusa. O Bapa si mada kuasa, ertotope kami mindo perkuah atendu, gelah nakrina anak-anak ndu si erceda ate, ban si pelampas terapul erkiteken kamkap penampatna. Khususna kekelengan kami keluarga Bapa Lydia, Singarimbun. Tuhan kam dage simbrekan kuasa pasu-pasundu, erkiteken piga-piga waktu si lewat orang tua kekelengan kami, goleben ngadap kukam. Artotope kami nandangi pemulihan kesehatan anak-anak ndu. Makapkan ribunia. Keluarga Bapa Ceria. Keluarga Bapa Mira. Bagepe nandenina berupurba. Bab keluarga Bapa Endi Suwari. Keluarga Bapa Lucy. Keluarga kekelengan kami Bapa Bobi. Bagai pe keluarga Bapa Gigi, dengan pe Tuhan mindo kami perkuah atendu simbelin, rikut peres anak kami Ofka, gelah banci pe lampas madan pinakit, sindenden bas daging kulana, rikut peres anak kami Lydia, bagai pe anak kami Agnes, dudurkan kam tandu si melias man bana,
gelah ibas perkuah atendu simbelin, pulih sempurna kesehatanna. Tuhan mekuah atendu, nandangi tim medis, bagai pemimpin bangsa ras negara kami, ibas ngaturkan nampati ngkelengi kerina anak-anak dusi terpapar COVID-19. Kam dage Tuhan sindudurkan tandu si melias, guna ngangkat kendingan mulahi ia, ibas kerina kuasa pinakit nari. Gelah na pe daging kulana mejuah-juah, dengan pe khususna pendistribusian vaksin pe, banci iaturkan alu mehuli. O Bapa si mada kuasa, mekuah hatendu, dudurkan tandu si melias, man kerina anak-anak kekelengendu ijapa pe ia ringan. Endam Tuhan pertoton pengendesan kami, reh kami mindo perkuah atendu simbelin. Ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, perpulungan jabu-jabunta gokadung ibas pak saenda, jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu sira. Tuhan si masu-masu kita kerinana, juah-juah.